لباجار عفرین روژ آوای کردستانی ولاتی کی 62 سالی ج 20 سالان وایه درد نخوشیه پارکینسون دکشینه ناوی ولید سروان حسینه خلق گند قابلکایه لباجار عفرینه جتورا مدعی روداوی را بحث روشا خویا خراب دکه او لگل هفجینا خواه و سه زاروکن خواه دناوا خانیه کی بکریده دجین پارکینسون چیه دبک و هنک جوا مراق بکن من لی کولین کر بخواه دکتور بریتانی جیمز پارکینسون او نخوشی دیتیه جبر ویکجی لسر ناوی پارکینسون هاتیه تومار کرن هاتیه قید کرن نخوشیه که دمیجی ده چید به هنک رهین میجی پوچ دبن کار ناکن ایجار کار نکرنا و رهین میجی باندوره که خراب لسر تفگره چونو هاتنا مروف دکن دی مروف نکاره بمشه یانجی دما کو دمشه پر بزحمتی دمشه مخابن درمان کرنا وی نخوشیه جی کم پیدا دبه ولید سوران حسین ji 20 سالان ve li bajarê Efrînê divê rewşêde ye. Welatiyê Efrînî yê 62 salî ku xelkê gundê Gabeleka ye bi nexweşiya Parkinsonê ye. Ew nikare li ser piyên xwe raweste û çûnû hatinê bike. Bi ser nexweşiya Parkinsonê de lingekî wî jî şikestiye û vê yekê ew ji binî ji derbixistiye. ولید حسین جناب باجار عفرینه اشتور مدیایی یا روداوی را بحث روشا خویا زحمت کر. بیسار نه اوش مدرن بین دبار کوسن. نش حبوب کنم سرخوری بلد. لازم لا اوه نور شكون لازم ذكاء. لا تحل. نجيم شكيه نجيم شكيه نيجي هذا بيدو ده أنا بريفي مني يشكل وڵاتیە عفرینی لەگەل هەڤژینا خوا و سێ زارۆکên خوا di nav xaniyekî kirêde dijî. Hevjîna Welîd Hesên ji tora medyayî ya Rûdawê re got mehane nêzî $100 li dermanên wî xerc dikin. Di demekî de ku tirê xistinên mirovî yan jî tenduristî alîkariya wan nakin. Herweha got bihabûna giştî û bi taybet a derman û pêdawîstiyên jiyanê rewşa hevjînê wê ji berê zehmettir kiriye. Lewma daxwaz li rêxistin û saziyên mirovî dike golê xwedî derkevin. Hüseyin Umer, Rûdaw.